deverek herî kevnar û navdar e. Emîn nalbend jî xelkê evê deverê ye. Emînên nalbend yê çoya Amêdiyê her nalbendiya kirî. Paşê piştî çend saleka mala xwe ya bar kirî yê çoyne Bamernê, gundê Bamernê û li wêrê jî her emînên nalbend her nalbendiya kirî. Belê malbata Ehmedê Nalbend wan bi xwe xelkê gundê Bagêran e li devera berwarî Jêrî diyar et salê 1705 wê ve qonaxê de çûyne Amêdiyê li wêrê mayîne mala Ebdurehmanê Bagêrî hatîne naskirin. Mala xwe bar diket beriv gundê Bamernê û karê nalbendiyê dikir. Ew xêzana xwe li evî gundeyê bi hev radijiyan. Ew xelkê gundê Bagêran e. Bagêra gundeke ser zavî teda kêmekê. Dibêjine wan jî ji ber hindê dibêjine mala Bagêra piştîngî babê wî emînên nalbend yê çoya Amêdiyê her nalbendiya kirî. Paşê piştî çend saleka mala xwe ya bar kirî yê çoyne gundê Bamernê. Li sedê 19 stêre geş li edebiyata edeba Kurdî li devera behdînan zêde dibe. Sala 1764 şwêrêş Amêdiyê çûyne Bamernê û li Bamernê jî nalbend ji dayîk bîtin û digel xwîşk û birayê xwe heta ku gihîte qonaxa 3-4-5 saliyê û êdî jiyana wî dest pê diket û babê wî jî kar û pêşeyê nalbendiyê li Bamernê diket. Bûnawî sala 1891 ye piştî ji dayîkbûnawî çend saleka bêguman piştî destxwandinê kirî heta sala 1930 her ve şwêreyê ve temenekê biçîk da ew hesta hozanvaniyê li dev diyar bûye û êdî wekû hozanvanekê navxelkî de jî hatiye naskirin. Êkî wekî Ehmedê Nalbend hilkeftî wî serdemî da tiştekî gelekî giring bû. Çünkü piştîngî bû hozanvanekê gelekî mezin û pir berhemtirîn hozanvanê Kurdek û kesê heta nûke li nav Kurda hemiya hindî wî berhemê hozanê nîne. خیراتی کرای من من فێرە خوێندن بلا کرای من اجا حس کم تو فێری خواندنێ بێ چاو فێر بن از دێنیشە دادم باش بله از چی بێژم بسمدا بێژم بله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس اله Dema Ehmed edbîte bispor dest bi xandina Qur'ana pîroz kir li dev dayika xwe. اگر تو قرآن فێر بی دیدی گەلێک زیاتر فێری عەرەبی بی Piştî piçek fermûde bûy neviya wekî wî nalbendiyê biket ji ber hindê dana ber xwandinê xwandina Qur'ana pîroz li dev dayika xwe ya xwandî.
Ahmedê Nalbend çîte Amêdiyê û dirêje pêdanê bi xwendina xwe didet li xandingeha Qubbehan. بري بابوي پشتی دانایا برخواندن البامرنه کو قرآن پیروز خواندی و هنده درس دی اوه یا دست بکه یا بجنوه خواندن قرآن بری همی تشتایا پشتی اینگی ده کره خو دان بردست زانایه که باش ملائکی دا زانست دینی آینی نشاب دتن. سلام ترجمه بخيراتي بخير ترجمه خندية يمكن أشوف طبعا خندم كنت بواجبي او 5 سالی بود دما دست خواندن کریج برکو دایما بچیک 5 سالی دخوینن و چند سال که خواند و پشتی هنگیجی اجبو خواندن یا میری یا حکومی یا فرمی چو آمدی المدرسه خواندنگه قبها الویری دخوینیتن. برف چندین دورین جدا جدا چید جبو دست و آنینا زانستو زانست خوازیه. هاشی جبو خواندن تیتا زاخو تیتا دهوکی و چیتا میسلی جی و نابینا میسلی و آمدی و زاخو و برواری بالا دا حتما چون وی بردوام واندرا دا بیب تایبتیش بو خواندن و گردنا پلی زانستی. خواندن فقیه یا وی سردمی یا وصابو که زانایی که دینی ملائکه باش الکیوه هیا داوی فرکنه ویره حتی زانسته که الویره خونده با که نحو خونده با صرف خونده با تفسیر قرآن خونده با جبر هند فقیت برید گریان لسه چار باجی رکا حتی خواندن خود تمام دید. السلام عليكم. روين كلام يلا كسار يا ادري ايش كده انت شلونك؟ انت بوشن؟ باش يلا كسار خذ عمري ادري ايش كان شنو درس القط شلونن؟ وبوش خونديا؟ الحمد لله خذ عمري ادري ايش كان وامانت وقت خوب هدر نبن وقت خوب باش بخو دوبش کم بو خواندنه بو استراحته بو بهم ودانه بو نوستنه و ده حس که دمروید باش که بنا هوا ده بنا عالم ده بنا زانا ده کیر خوهین و ده که خدمت ملت مکن. احمد تو چهانی؟ باشی؟ احمد نالبند خود هم تدریش که انشالله. و تو شهر چهانن گلیک تو حوزان نویسی؟ ماشالله ماشالله. اوت ابرو که نویسیه؟ تو قال شعري خوشي الحمد لله امش قالك مرتاحين وما بوريكم مازنو بتاعي احمد هكا خد حسكة روج بين تبيا مروفة كمازن ديارة الحمد لله شاعر كمازن زناي كمازن دي كبيتة ان شاء الله. احمد نالبند گرینگیک تایبت هبو لدف ماموستای خو محمد پارسا. قلب خيرات سر شبهات. شيخ محمد پارسا بودمكي ساخلمياوي نجي گيرد به. يا رب يا أبي علم وأبي زانين تبكات سينجي واندا ودلي واندا خدمتها ملتي خوابي بكن يا ربي تقطابي المهم يسر بيخو ناجح كي پشتی ماموستایوی کوچا داویت کد احمد ادبیتا جێنشینێ پارسای وەک مامۆستا و شێخێ تەکیایە.
شيخ محمد بارسا قالك حش نالبندي حش همي خطابيت خطكو قالك كسجل بردستي وي ومحمد الله محمد امين وملايت ماي رابوينا بس اك شوانا نالبند بون اويت نالبندي راديتن كو اگر افا ببيتا ملادتا ملايكي قالك زيرك ودهمان دم ديجداد ديتن جبركو شيخ محمد بارسا اوج حش ادبيات ذكر نالبند جي اديب وشعر هبون تو وقتي دا جبر هندي جي رولك زياتر دا نالبندي ودما امر خودي جي كري دي نالبندي اكثر جيوي گر وصیت کرد که پشتی وی او ببیتا پیشنویج گنده بده جبر هنده بو ملال بده پیش سیدای خواه شیخ محمد پارسا حتى كو سال 1916 ماموستايوي الويري دمريتو او دبيتا ماموستاي وان قطابيا اويتوي برينجل درس قلت خاندن ش قطابيا كي دبيتا ماموستا وش ماموستاج بيتا ماموستايا كي زيرك جبركو قالك علم وظانين وخاندن الدفهبو براه زانن کو شیخ محمد پارسای امری خود گیری او ارگیشت کفتیا سر ملیمن دبید ام همی بیگ و وی ارگی وی امانتی پارزین همی گوا واسیتا شیخ محمد پارسا بو که هم زانست خواست بین مروف دوز بین کرد برور بین اما ملت کرد نابید هزرا خیانتی بکن دویا دستید من آب دستید ایگو دابن ولات خوب برف پیش ببین دویا هم ملت خوب شور گینه و نابید دست کسی بیانی دست در و ظلم سرمدان دام بشین سرکفتن بینیم ولات خوب نيار و داگیرکرین کردستان گلک جار داخاس لأحمد نالبند کر کو گلوان کار بکتو هف کار بیتند گلوان بله احمد ما البره گلو ملت اخوه احمد وقت وطن چو دین بخوانادت صفا هر تو بیجه فایده ناکد بو مروفه هر دخو داگیرکر ادوید از خدمت وان بکم بله مدوید خدمت گلون اجتماعی خو بکم وكي إك باوري بتشتكي هبت تنفيست وكي تنفيست چنابتن هكر خدان نويسين أخويا وباوري بنويسين أخويا چنابتن موقفي ضد نويسين أيبت وكي أو بن سعادة حتى مرة بقير بكت قيش بهوار كرد وكردستان چاو دبتن وكي بن ريبر دجمني بو تبصر كرنا ملتكي جبر هندجي نالبندي نه سرخو نه چمان بس زینتا ناف حکمت جي ندویا حکمتا ببین ندویا شرطا ببیند ندویا وانا ببیند برچی هر وکو بر خود دوانا بده مروف داگیر کرد ولاتوینه اوکی مروفك روشنبيل وكي مروفك خاندي گلک بيوكي رداي بود گل ملت كرد ويديت بشتي جنگا جهانيا ايكي دمل سال 1918 تواف بوی چوا انگلیسی و فرانسي اف دولت روش هلاتا ناوراست چه کرن همی کرن دولت بس کرد نبن ملتوی نبن جبر هنده بوی او خمکا مازن بو و همی گوال پشتوانیا کردات کر تیگهشتنا نالبندی هم بر آین اسلامی تیگهشتنا کردانه بو آین ات فلتره آشتی دا درباست کرو تکس لداد پرواریت کر بحث لسر بخوبونا کرداند کر احمدو وقت وطنچو دین بخولادت سقا چندی بیجم فایده ناکد بو مروفه هر دخو از بطبع خو فقیرم نعل بندی نسبتا از بشعر خو غنیمه فخر کردستانم از احمد نالبنجی هول دایا پریکا آینی بشیتن پیام خو بگینی تا گل کرد و هر فایده و استفاده
اش آین اسلام بکتن وکی هر نتوکی دیتره ترک یان عرب بیتن یان فارس بیتن دیگه هشتن که کردانه هم بر آینی ها بیتن اپریک و حوزانه اوه پیام هنه بگهینی تا گله کرد. اوان شعرا گوه کردانه لیه خمامن هی نزانم اولکیه پیروزترین تشت سر کرلا دیا مروفه وکی نابشته مروفه اویا چه آین هیا چه رنگی چه هیا و زمانوی چه نه مروف پیروزترین تشت سر ریه زمینی تێگەشتنەوەی هم بەر ئاینی یە تێگەهشتی بوو gelek بەلێ مەلایەکێ یان مامۆستایەکێ vekirî bû yê vekirî bû neyê girtî bû hemî gava ayîn jî li ber xelkê xwe sivikit kir salahît tê xist ne alozit kir û bi zehmetê tê xist. Ji ber hindê bêjidin ew ê netewê xwe negirît û dîfaê bergiriyê ji gel û welat û milletê xwe neket, şeref û kiramet û namûs û axa xwe neket, çendê dîndar bî dînewî bikêr çinayê di beramber Xwedê herê rûyreşe ji ber hindê ew bêjî dîn û millet êk qiyasin her duka bigirin bi cût. ناڵبەندی دگوت بێتفاقی و خیانەت و ژێردەستی و لاوەزیا ئابووری و هوسپەرستی سەدەمێن سەرەکینە ji bo pajvemana milletî. عربا يقولي في الاتحاد القوة نسبتي كردا بدي وكي بجن بخين تو بنويست خاصة الملايتونا ثقافة وان عربي بي مجا ثقافة عربي وكتينان برامبر واقع خود دينان زدك بري خود داي چه ملتي خوكريا ايك بينگا وكي وفتي براو بيش Nalbendî gelek dirêjî hemî hokarê sernekeftina Kurda hemî diyar û destnîşan kirîn, şiwana jî feqîrî, hejarî, nezanîn û paşketî û dijminatî û xıyanet û emaret û casûsî û kar xelet kar înana dînî û perestina biyan ya heta dumahîkê ev gelek hokarê kar înanê diyar kirîn ku ev hokarin bo Kurd negiheştine dewleta xwe ya serbexwe. حمد ناڵبەند ئەو بەحسە کردی و بەریوی ژی خۆ ئەحمەدی خانی ئەتماموزینێدا بەحسی هەندێک کردی لەو ڕا هەمیشە بێتفاقن دائیم بە تەمەڕود و شیقاقن بجد كلامي أحمدي قوتي دلل في عالمي صوتي أجر هرمان لبرجوتي همي ميت لسرشوني ناڵبەند خوا bi feqra Kurdistanê dizanîn. از بطبعي خو فقيرم نعلى بندي نسبته بشعر خو غنيمة فخر كردستان مات أبي كي بيجت فخرة كردستانم أبي كردستان تجري داب خوفا وخوجي جري داب كردستاني با جبندي أو ناف وكن بين سرحة من أفايا خاص بس بخو نالبند تجي تشوباي أو بخود كرناف الناس ناف أبي شعر خدا نمايك النبيسينينا مخلص آن مخلصات شعر خدا آن مخلصة بو ولات خو آن مخلصة بو ملت خو Nalbend ji ber pîşeya bavê xwe bikartîna ku mîhna bavê nalbendî bû ya duê jî muxlis çunku gelekê dilsoz bû bo Kurd û Kurdistanê ev şer dika pitirt înan eger evê dî şairê Kurda û şairê herêmê û şairê behedînan û şairê Kurdistanê û ev hemî bikartînan. وجمال أحمد هو صيديدي حتى صالت بينجيو هشتي بو شورش يو تموزي بشتين يبر خدا شعيرتي وخدنا قوريني هنجي همية بيفا هستا ما تيو بلد اويج ايش وان كسبو اتستويونات يو بلد بيتا ملت کرد تایبەتی وی زمانی وی سەردەمی ڕەوشەمبیری gelekت navdane bû bica rexnê lêdigirîtên biştê hewahayş milletê xwînîne demê şoreşa Eylûlê jî dest pê kirî ew gelekê bi tundî tavêtewan Kurda ev ê dijî şoreşê rabûyîn bêjîtin birsiya Kurdê bira razal ku jî rabe ser xwe her wekî mêrat û jî heng û dinga dane belkî pê bijî xelkî dara rezê te ji bin birî. شعراوي نبي أكر بحثي آن كردي آن كردستاني نكربا مخابن بو جهة كردا نهو ليبو يا إيوالي حتى أفرو دخو دامان بسرداهات شواطاري جهة ميرا جهة شيرا جهة دينداري وخيرا من جيبو خوش ببه وفابيرا
لسالين شيستي أحمد نالبند جماريك إيك جار زور له زانين خوات سوجيت داكو نكفنا ددستي نيارو دجمنان دا او هوزانێت سۆتین زیاتر جی پشتی شێستوەیەکی حتا شێستوسیە توێ قۆناغێدا ژبەرک و حکومەتە عێراقی ئەم دەبینی هێرشکرە سەر دەڤەرا بەهدینا تایبەتی دەڤەرا بەرواری باڵا وش بامەڕنێ هاتنە ناو بەرواریە ئەنی کێمێک مابوو و ئەو شۆڕەش بشکێت و بمکەویت ji ber hindê jî nalbendî gelek hozanê xwesotin dana kevne li pêt hikûmetê ku bibine hûkarê hindê eger hikûmet bête wêrê û nalbend kevî destê wan dane hêt elsêdar edan. سال 1963 حکومت اولی یا بعثی هات سر حکمی هرشکا ایک جار مازن چیکر و بسر جای متینی کتن دا چنا دفرا برواریا شنک بامرنی بسر کتن جای متینی چل روژاوی شریفه کشا او هنگیل گنده کی برواریا و احمد نالبند ناوی گندی خشخاشایا از چوی موی گندی اوی هند شعر هبون نتوی و هاوتیا بعثی و هاوتیا چتا او يوصى هزر كيركو أبا هيرشا حكمتي بسر جاي متيني كات هما ديجي هنا قندي خشخاشة وديوا شعري تبينن وديوي كوجن نالبند ديوانكي تنفيسيت بنافي باغي كردان ادفي ديواني دا زيدتر لحفصة شعران تيدا كومت كات او هوزانێت هاتینە چاپکردن باغی کوردانا 5805 بیتێت هوزانێنە و 700 هوزانن 616 شوانا کوردینە هەشتێک عەرەبینە سێ فارسینە بگشتی جی بەرهەمێوی ئەوە بەشێکش بەرهەمێوی چونکو دوو بەشێت بەرهەمێوی یەک هاتیە سۆڵتنێ و یەدیژی هێشتانە هاتیە کۆمکردنێ جناب مسعود بارزاني بشتي زفري نفش نوتو ايكي نوتو دوي وصاحاتي نفري او البيراوي بو يعني مروفي وفي هلا وفيه جاب فريكر قلتي بيجنا ملاطهاي كا او ديوان الكيفية بلا بينت مادام ملا مصطفى نمر قلتي ديفيد ديواني تشابكين دفيت ام تشابكين از دي تشابكين نفسيبون بس املاء كيفن نفسيبون بري نفيسا كيفن يا عربي يعني هرث ديوان ما تشكر بونا ما او زفراندنا سر رنفيسا كردي و اوید نه چاپ کردی هما دست خط بون او جی مهمی ما نویسین و ما برنا چاپخانه ام وک بنمالا احمد نالبند ام سپاسین خویت بیسنور آراسته جناب سروک بارزانیت کن که اوی اف مهمه هنه بستخو وکیدی سال 1998 که اف برهمی های کردا هاتیا طبع کرن براستی جهد الخوشیامه احمد نالبند ملک همی خلق کردستانه و تایبتی دورا بهدینان لساله 1963 احمد نالبند بندیاری جیانا خواه دست داد بوچونک دبیجه اوی بخوا جیانا خوشناف بریه هندکن دیتر جید بیجن نخیر بدست دجمنی هاتش ناف برن از هاتی مواب احمد نالبند من يديتي الليك مالا ما يخش يا مظهري البرد ديواري وامور نشتيبو والطافة هاي جبت الروجك وصايا يا جرم كيش تبال حطافة هاي هو كده ياخد تبيديها بقى سلامتي سلام نبدا بس ياجت بتشي قلتي والله يتيك شوية بوی چنده جی دو بچون هبون دست پکی گوتی نالبند هاتا کشتنه پاشی گوتی نالبندی خواه کشت جد نابینا خواه کشتنه و وی خواه کشتنه دا حتی به دقیقه امتی دا جی هشتا روح نبو یا اپ هر دو بیرو بچونه هنه بس رأي درست يعني نزيكتر براستية أو زافايوي قوتي وكيشاوي قوتي هر واروجا كيركا كتحسي ويبخو ساطورة كتحسي وند قوت كاز دي تشيكام سبيدزي رابو يا ساطور يابري وشوية سركفرة كرنشتي خالي ويوكري هذا رأينا يعني هذا كيف أخذ رأيه كده محمد مولبني عبد الشو سرخلبي دا دارب أو شلي بريتن بوجده هو برا خده قلت محمد قلت شو عبد الله قلت أنا كلخي يا حمادي نالبندي قلت برا خده يعني كتير ما بين الدبر هذا هو صشتين بريتون حبيت بحلان إتخذينا يا كتير بين الدو هذا وزي خوي الشقي شاكوي دستي داشتي معي كي خوي دانون دي أسر حلانك شو عنده